sira, imi dia kalai, hauhing katak imi hotu diak. Kolega sira, ohing imi hamutuk faleo hau, niria de Jesus iha programa Escola ba Uma. Dia kolega sira, agora hau selore imi ba aprende homanori sira. Imi pronto kalai? Ai, Saci! Olá, colega Sira. Molok tama ba ula ohing lorongian, hau ihai sasi kida ba imi. Mai ita hamutu kadika kutak. Imi pronto kalai. Saide makhalorai matak, iha kore oyoing, balu badak noki kuan, balu seluk asliu no boat liu, sira la belelau no kolia. Mai be dudar itane kolega diak. Kolega Sira, continua acompanha na fating aula ohing lorong niang, tamba hau se foni resposta iha aula ikus. Literacia tetum! Kolega Sira, imi gostaron na história kalai? Hau gosta los. Tamba husa história Sira, bele aprende bot barak. Itane bele uma umindo, sele história fura kida maita, o título Arthur ni Diário. História dene maka adaptado sa história Nelson Gonçalves nian. Ohing ita serona parte da huluk história nian. Mebe antes hau ia pergunta tolu ba imi. Husi título Arthur ni Diário imi hanoi história ne atu kolia kona basaida. Tamba sa imi hanoi dene sa história interessante ida. Então, mai tarona história Arthur ni Diário. Favor, turho calma nononok, atu imu hotu-hotu belerona di diak. Arthur ni Diário, adaptado husi história Nelson Gonçalves nian. Iha la kluta, iha la barik ida naran Arthur. Wan ikun husi sefi postu. Nia idade sekik duni, mai be nia mate nek tebes. Banghira nia Moris, nia pa mate teona, mai be nia ma encoraja nia atu sekolah. Nia ma Moris yatinan rihungida atu sia ruanulu. Arthur nia ma hatenele no hakerek, tamba nia konsege ba sekolah ia tinambalo. Nia bele tama sekolah tamba nia aman rasik mak administrador Portugues. Iha tinan rihung ida atu sia hitu nolu resinghat, banghira Arthur ia tinan sanulu resinghat. Nia manan bolsa studu ia liceu dile. Nia hak solok tebes atu continua nia studu ia liceu. Nia gosta aprende no halo dia tebes ia sekolah. Liliu ia matematika no liam Portugues. Iha tinan rihung ida atu sia hitu nolu resin 5, nia hetan klasifikasaun primeiro iha ne klase no iha teritori Tomak. Nia hetan promesa bolsa estudu batinan Tomak durante iha liceu no se continua iha universidade iha Portugal. Nia contenti tebes kona baida ne. Nia hakarak det mak oportunidade atu estuda. Iha tinan rihung ida atu sia hitu nolu resin 5 durante tempo sekolah feriado. Nia fila fali ba uma no hela ho nia familia sira ia la kluta. Ia fulan Agosto notisia toa katak funu civil hahu ona. Nia ama tau klos mai be bototu nebe Arthur bela Hanoi mak nia sekolah. Nia espera katak funu ne se termina lalais hodinune nia bela fila fali ba sekolah. Ia fulan Novembro tinan rihung ida atu sia hitu nolu resin 5 sira rona katak lideransa sira deklara ona independensia tamba Indonesia si halo invasaun. Nia tristi no Hanoi katak nia sila continua hetang nia bolsa estudo. Nune nia comprende katak nia sila fila fali ba sekolah. Então nia foti nia kaderno sekolah sira no lapisera ida atu komesa hakerek diário ida. Iha ninia diário ni hakerek buat importante nebenia rona no hare.
Colega Sira, história dene se dá cremata, não tu continua e lição tirmai. E me bele hanoi rasi, quando a basai de macato acontece tirmai e a história. No agora, colega Sira, how se é serviço ba uma ida ba imi. Hakere quando ba imi ne férias Natal. How fier katak, imi hoto é tão feriado nebe fantástico ho imi ne família no belo Sira. Agora, how hakara que me ida hakere quando ba sai de mak imi halo durante feriado período ne. Hakere hoto tiha, imi bele desenha imagem ida, a tu acompanha imi ne hakere no haruka mai página Facebook Escola ba uma. Ita foi aprender tiaona quando ba ita ni lição literacia tetung. Colega Sira, how hakara klori imi ita ba aprender tang quando ba matemática. Tempo matemática. Tu irmãe, ita se aprende matemática, mas ita aprende hamutuk. Olá, Alinsira. Lição lorong ohingiang ita se estuda com a regularidade. Ita se kuliah com a regularidade no sequência. Mesak termo nebe basic hanesang. Termo ruane refere bahasa sang nebe repete. Tui regra ka orang ida. Termo regularidade gerar liu, enquanto sequência utiliza liu banhira ita refere bahasa situação matemática. Iha regularidade ka sequência ida nelarang parte nebe repete bolu padrão. Regularidade em exemplo macanesang tu irmãine. Círculo quadrado, círculo quadrado, círculo quadrado, círculo quadrado. No ida nema kita bolu padrão. Agora, ita se forma fatuk ida no tuir fali ai tahan tolu, hanesan tuir mai. Imi hare forma ne no alinsira mos forma iminian tuir regularidade ne. Alinsira, identifica di dia fatuk no ai tahan ni regularidade antes forma iminian. Fatuk no ai tahan nebe ita forma, ida nebe mak uluk, los, fatuk. Fatuk ia hira, los, ida. Tuir fali, saida, no hira. Los, tuir fali ai tahan hamutuk tolu. Fatuk emitau uluk mosu fali henebe, no forma hanesang kalai. Fatuk mosu dalai ida deit, no nia forma la hanesang. Significa forma ida ne la os regularidade. Husi forma ne fatuk ida mak tau uluk. Tuir fali ai tahan tolu. Depois tuir fali fatuk ida tang. Tuir fali ida ne ai tahan tolu. Tuir fali mos hanesan tohotu. Ida ne mak significa regularidade. Alinsira, mestria serviço ba uma, atu alinsira resolve hi uma. Bom estudo, no adeus. Dia, colega Sira, ita ni lição matemática hotuona. Ai, Saci! Colega Sira, mi hanoi hetang ai sesi kohin hafoba imi. Ida ne mak ni resposta. Sai de mak halorai matak, iha kore oyoing, balu badak noki kuang, balu seluk asliu no boat liu, Sira la belelau no qualia, mai be dudar itane colega diak. Sai de makne, ai horis. Colega Sira, ida nema kita ni programa Escola Bauma balorong ohinian. Kita haluha atule livro no aprende iha uma. Se imi pergunta ka dúvida ruma, bele contacto mai número ida ne. Ida rua, ida mamuk mamuk. Colega Sira, até a próxima. Adeus!